ئالۆسترین دەمێ پەیوەندیان دنێڤبەرە واشنگتن و ئەنکەرێدا لەسەر دەمێ بڕێڤەبەریا سەرۆک دۆناڵد ترامپە و بابەتێک و پتر خەما حکومەتیە لە واشنگتن گرتنا قەشەی ئەمریکی ئەندرۆ برۆنسنە لە تورکیا و ژە ئەنجامی ڕژدیا ئەنکەرێ لەسەر دەستە سەرکردناوی بڕێڤەبەریا ترامپ دۆرگرتن لەسەر تورکیا دانین. هەلبەت تەقەکردنا لە بالوسخانە ئەمریکی لە ئەنکەرێ لە ڕۆژا دووشەمبێ ئەو گرژی ئالۆستر کردن. ئەم دەمێک زەحمەڕا دەرباز دەبین گومان تێدانینە سەرۆک بخوا وێ دەبێژە لێ ئەس بخوا دەما وەزیرێ بەڕەوانیە بووم و پڕێڤەبەرێ CIA بووم هەر جارەکە من دانوستاندن بەڕێبەرێن تورکیا ڕادەکردن من دیت ئەو گەلێک هەفکار بوون و مەدەکاری هەفکاریە بکەن لەسەر پرسن ئەولەهی و زانیاریان و ئەس بهێویمە ئەم جارەکە دی بکار بن هەفکار بن. ئەف پرسگرێک هەر هەبوون لێ هەموو جاران سەرێ ڕێکên چارەسەریە و سستکردنا گرژیان بە ئەنکەرێرا هەردەهاتن دیتن. وەزیرێ بەڕەوانیا بەرێ ئەمریکا و بڕێڤەبەرێ بەرێ CIA لیۆن پەنێتا هیڤی دکە vêcarê سەرێ ڕێکێکی bi têkeliyên diplomatîk bi ئەنکەرێ را bêdvekirin. Lê piştevaniya Amerîka ji Kurdên Sûriya re di şerê Daeş da alôziya mezin ji Tirkiye re. بێگومان ئەو بوو دەمێک درێژ سەدەمێ تێکچوونا پەیوەندیانە دنێڤبەرە ئەمریکا و تورکیادا. ئەو کوردا بنەیارên xwe bilêv dikin û dest di karên tîrûrê daye li Tirkiya. Lê tim me hewl daye rêkek hevbeş bibînin. Kurd kontrola Bakurê Iraqê dikin. Lê heta niha mekariya vê pirsê bi Tirkiya ra çareser bikin. Ew tim li dijî Hindê bûn em Kurdên li Sûriyê bikar bînin. Lê heman demê de Amerîka serketî bû di bikaranîna Kurdan da li dijî Daişê û divê em berdewam wê bikîn. مەزنە کاربدەستی بەری ئەولەهیە نیشتیمانیە ئەمریکا لیۆن پەنێتا باوەڕ دکەتن کو دەما تورکیا ڕوو بکەت رووسیا و وڵاتên دی دێ ڕەوشەک پەیدا بە نەبەس دێ زیانی بگەهینتە ئەولەهیە ئەمریکا بەلکو ئاشتی و تەناهیە جیهانێژی بتایبەت کو نەها رووسیا ڕاگەهاندیە ئەوێ لە ساڵە 2019 سیستەمێ F-400 یێ بەڕەوانیە بدە تورکیە ئەو سیستەم دیگەل سیستەمên دیên بەڕەوانیە هەفپەیمانیە ناتۆ هەف ناگرە. Ez bawardikim ev tiştek xeter e çünkü çend peywendî bi xirabî herin pitir Tirkiya dêberê xwe bide Rûsya û pişta xwe pê qayîm bike û welatên dî jî li rojhelata navîn dê rû bikin Rûsya û Rûsya bi karê xwe yên dijminane cihê xwe Sûriyê de girtiye û dixwaze cihê xwe rojhelata navîn jî da xweş bike. Ev ca divê Amerîka hizra xwe bike û têkeliyên edetî li wê herêmê vegerîne. Digel Tirkiya welatên Erebiyên modern wegerme buwan re hevbendî nebe bû seredariyên digel Îranê û Daişê û komelên terorîzm ev dê cihê Amerîka li cîhanê siz bike û hewlên dabîkirina asayîşê de me pêdivî Tirkiyayê heye. Alôziya mezin ku niha rastî Tirkiya dibe rewşa xiraba abûriye lewan alîkariyên Amerîka ji bo vegerandina hêza lîrê Tirkî dê ji Tirkiya xema pêşîn be û dê bibe eger ku Enkerê rijdiyê li dana desta Fethullah Gülen neka ku xetebare bi deriştina derbû kodetaya havîna 2016 li dijî hikûmeta serok Recep Tayyip Erdogan eger danûstandin ji bo azadkirina qeşa Andrew Brunson bi Tirkiye ra dest pê bikin.